Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fkjgp Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hadian ke jingsyak pendik ki kali bertemu banwan kit iki marrep naka collection center kabadan hakasnong Lawmei ya kabala penya da ka Shiliang Traders Association. Ki noilam juga khasi jaintia Fresh Vegetable Supplies Association haringkat ke jingadon lang jong ki noilam juga Federation of Khasi Jaintia and Garo People hakashitri unailar arajar arpho kilalait pan aimen siem ikinong khayi marrep ki badan hakinik shnong ki noilam jong ka Kjfvsa kilapan pau ba kilawan chakni ke chaka ringkat bat ke Fkjgp Agriculture Cell ban pen pau ka jing aimen siem ikinong khayi marrep bat ikinong rep ru kumjo ba kin omdo mensiem namar ba kala don ke jing tho na ka Ministry of Home Affairs jong ka sarkar pedeng ka ba mana persya ekonomi jing persyang ban pethut ya ka jing khayi ya ki marrep namar ba ya ki marrep lapan ha ba ka thup badan kam jong ki pat ba ni ki essential commodities na kaliang ginoyalam jong Shiliang Traders Association kilapan pauru ya ka jing so komen bagi dikhat naka Kjfvsa kilawan chakmat kumju ru ikinoilam juga Fkjgp kilawan bani aimen siem lam yaki President juga Shiliang Traders Association uba raji kharlor loong bakalong ke pasong kemen ban yai yakni kajing aimen siem bot lopen pauru bakaseng kalong ka bakaloi ban ai kajing trelang kham tam hukum gani kapor baka khlam COVID-19 kalasar ya kari wat ya kajelahi brokowe yang jungi Kyrshan Fkjgp sentraburi ramba ka agriculture committee abang UI ba kidon ki katuk ni Kyrshan ki babat ekali ban kit ki marap nagani ceka rengidap ka cing sokhia ka bakrau namar ba nakaliang Kyrshan nadu meswa ila cu tre namta ban kentiu ki nongrap ban kentiu ki nongkai khamtam ngi prado parsnam bangin kentiu namar ngeldon nangba ka susu economic reform movement ban kentiu ya kayo kot jong kitrari trai muluk khamtam ngi ba langba kini kinong khi bat kila sumkhia sisa hadu kata khamtam hukum kani ka pol lockdown bacenjar kinong rap opli ban penya yo ya kini ki marab haka ceka keleng kini ki ceka rei misodon bok bakitrari jongi kilala ban penya yo langba kinong khi kini kinong khi kilala on penya yo ya kini kamarap ko jongki rei i pemban ba dan ki katu kani pan ki ba pendik ya ki kali bankin namar seni hapkit bina kali asam ada kita ki ba pendik ba kacingwan jok ta kali asam ka wanra eta kacingpang ade kata kacingpang corona na COVID-19 re lada kidon ki kali lada ki ai kali try long bal koloi kini try kino khayi jongi ru ban pha ta kali choki ba pha maki re yo ki bat ya kali ngi pan kali yo kemyo kata sinu perkit ni ke maram mereka cingwan ke kali asam hidup mta empadon bayok corona na bawan kitchur sini na war kitchur ni po cela jungi kata hi koi panang ni sekmat na kaliang kaseng hi sung ka Fkjgp ba sumkhia hi namta kinong rap namta kinong khayi ban ketiu hi trai muluk rupa kai ban kamai kecil ban ketiu hi kayok kakot ada ki pendik na ni sekmat na kaliang jungi pendik kinu ru mar na kaliang jungi ni hap kendu ikebor bahalor bade ban lai kong kini ba pendik khamtam kini ki marap kini ka marbam bakal kum ka ordar jong ka MHA ru ngila kala tho sai bom dai pendik ya kali kitchur na kali kit marbam kata hik ba kongsan na kaliang gi snow ban ni sokhia hadu kata namar ka cisa pendik ya kali ban wan kit igni marap na kali jong kini khasi gi jongi kakta adu kakta omtang ya ki omtang kata ikino khayi reka kata ikino rap kata ka basu pangmet mo namar ba hadu mtahi bala kumbala ongno ki basahi ka cela kini ki marap kinong rap ki basahi ki ya ki cela ya ki yok kot jong ka cela jong kari bar kawai tak ada orang kalian jungi stu ya kata sain perkat jungi kadon ya kata henry bersu pendik lumar kini kata itu kamlong ka ba bha ko nga so ban ai kubli shibut ya ka sing Fkjgp bala hai kideng ni ji tengku jungi ya ki sak pendik jungi ya kayat ki yang jungi po surak nam ta ban kit ni marap kala kloi bon ai sim sene yangi tengah ai ki jung kubli yaki nang ba kene ki pendik marap kum ba kil ong kan don su nang sekmat te ki kran ka ba mi hi nang ne kalong ba kalong ke jengkran ke berstenat sebut abang keren berki na yo ke ai sim naki nila yo ru ke jeng pensai kat tu kat ne naki habedai bat kumnu ba
ngi ki ba supply yu marep ngila ban pen im ru yo nong rep dai bangi ngi supply yu nong rep ban pen im mila de rei ban pen im yu nong rep te kala dai ki je kren ke bersih so ba wat ke dai ki je kren bas tenat ban nak le juki kila jingmut yang ngi nang ba ngi ngin ya ban khayi klu yu nong rep klem jing ban khi klu je ki marep klem jing ting klem jing knyu lada kino kisang ke penwet ru nak le juki ru kila kloi ban yarap yang ban pelaj ni kita ki ba siap pendik halenti hawi dai berjingkit yu marep Kawe ka jingwan chane kalong bastanat adu kata-kata haba nakaliang juki kila kloy bine trelang. Bat ka baar pat kalong kabu ingi ka kim aga jing bamsha jingmut. Halor kanu nong hakalu kanu nong rem baki kibat ya kani kali. Namar nakaliang sarkar kila le kamram ke badon kam haba kali bawan nabar kila ya tek patek kat kum protokol jung government. Kila cek igi beri banwan cakani kathan kila cek chwa ya ki badon kam kena kaliang government kila le badon kam henrei balai pat nakaliang jong kini ki seng kinwan tuklar ndalak poi pusnong dak sautu baki don sya kata jingkit kle kila de balik cek lupa ndu nang the chwa banrung henrei balai pat ki cek ndalak poi shani snong kumba punwet kala penban ya kini kinong khayi ki bakloi ban trai met ban mensem nak menta ka bahak miat jong nong rep hakani kathai ban kerpat ri ka sarkar kembang ngi nakaliang ocean ngi kurpat nak kapor sarkar min trai lang ban nakaliang jong ko ocean ngi ju a jingmut kumnu ban kentiu syu ya karkom khayi pateng ya korkom rep ya kanika jur ka bami nakani ka jela bat nakaliang sarkar ka badai nakaliang jok agriculture department ru ngi semua ban ai burom yo minister badai pe ya kanika tenat baula kloy ban chimkia babun kiliang bun ki jung kat bangilej ban pan ya kajing rap ku kloy ban ai ketika man ketika diang bat halor kani kanong remru ngi kloy ban ai jingmut sakawe ru kaliang ketenat jongka health department hak badai kani ngi nakaliang ko ocean ngi kwa ban ai jingmut bas ngau ba ban initiate lami program not only on the causes henrei de ban pej ru ban initiate program hak badai bet effects jong ni kajing pang namar haduk mentang impad i kanu ke jing implement ni kinu ki program ban pej ya kata ke jing syakta henrei ki pej betang kumnu ban yada ka causes jong ni ke jing pang kila le beda ka bedeng mas social distancing henrei haduk mentapat ke effects ke bak yo anong ni jing pang pan kamdon nakaliang ke sarkar pan ai kanu ke jing arab hak badai bakani kentu sarkar bakan set up bun teli ke diagnostic center hak badai bakani ke jingwan jong ni klam khanang ba ngin yo ya kata ka jing lai lut kabati kena nau ni jing pang hakisi banwan tingi kerpat ru ya ka tenat jong ke transport department bat kiwi ki tenat ki badai badon jikit kli alor kani kanong rem badai na ka benta kani ka jing khayi yo jor yo ni marab bakin sobha ban penil kinlong ki ba jensur mensem bakin ailat ban khayi suk mensem yangi kumbadai kinong rap ki ba yarap ya kita kinong rap bakin yo ya kajak po nakani kam ka bakitrai i haki social media ngidap na kacing sukhya alor kacing sya pendik khantam ya gini ki ba nakarep bat khantam ru habai dei bat kini kali kecur isukhya halor kanu rem baki bat ikini kali kecur namar kumbai i himenta umdai tangki kali banabar jela umdai tangki kali kecur ki bawan nabar jela ribuan ki kali ki bawan nabar jela wat ki kali simen ru ki kali kelingkar bat kiwe ru ki kali kecur hi lada kini ki kali lada ka syaka chongka kali kadang ya hi kadang telun hi kamut kata kidang yo bam lada ka syaka chongka kali kam telun syu kamut borok kawe stit nginum yo bam syu tegaweng kwa ban kentu hi ya kasel chwe siru bas ngobha bawat pentut syu nang nei sakhmat namar kalong ka ke bas ngusi lada ki pentut nang nei sakhmat hi ngiru ngembang sing hap ya sakhmat hakabai dei bakal ti bangan ya keren syaki bor bahlor